Medofo mame Emma wo akwaba ene atena semfa wo Embra is the King Television so ya sanso aba baji edwa ene so story no me sanso eba bebie so pensempensemu ede ama wo ama bibia ahyeye ede ama wo so na ene de no eye maame bia na semenka se sister onhyeda enye maame saa ene ode na asema babeda o repair futuofo se Abrantie bi o your friend Patrick onene etnaye awo empono awade mbem na mom mpuna twemu nanso abrantie hyode awode na atem didie tutu ni ba ahyawa ni ba na oyeye no oye na ama bi mpoka o maame oba ne maame a owo no ema abayiwe etumi butuma ne rego na asembisa ne se eye denti na ba ma sori a obie na no ano odidi obeya atem Eyesa yantiti be me yie anase obra na oba no ewom ni se enti no oba no de nanu disem aba betudwa ebusuamama yenko ne yenko hwe video no embra ye ba na fensu ya ba be hu de etuam nti abarema no o kasa na mu afutu osem nso yetumi afa ede aboye embra yenko hwe video no embra sisia Body be a better man, no, see me Chamusro. Ko Facebook na correct. Body yai. This was original home. Me say body yai. Home yata. Hello, Pajodi. Since yai. Pacho mi di de kuya. Eh. Ewie de boko. Na. Yetio, meto nka koso mame. Ewie de boko. Be me am ne friend Patrick. Awo free atwemata chiman. Ane maame de no fon wa. Ni nua ba so de akoso twa ne ma wata chiman. Ne maame na ni nua Kenneth ajapai. Kawani mame. Asem ni nyina no say. Asem nyina ne say be ma no. Men na net o Patrick men na net o. Na me no kotena nkran. Ti me no kotena nkran no. Men ne tena chei. E wo ma ntokwasem ba yentam. Odidi matam a oba wo ye tutu ni ba hya wo ni ba. Odi matam ne bia sa me maame. Wakacha me say me maame ahya wo bla na obo ni bi no de awo me. Poso. O say bema Patrick a one net no. Odi matam o say. O se tutu ni ba ahya wo ni. Na maame ahya wo bla na obo ni bi no de awo me. Me de mi hu ni say one maame na hya bla bo aso ni maame ahya se. Be maame ne tanita woni me di oni me nya ntokasema wotimi di me maame atempa maame amete nkase bia kame na menene toko ase ba se ye be jento awalija ye ni mu a ase wanya me ho ade de empnasem na menene wo na woni me nya kasa betine kumase no na mkoje ebusiam mkoje asaga na mko ha adan me ko ha adan no na me nana aso di dwa atobe se manfo na misane ne kabo na misema kwaji bosiane de so oni be ka abo mu di abosumi bia week bia me tua 55 to ontwa bia samene natena ene o see you wate ene week so a na wa tua bia ma dan tokọ ba no ontwa bi eti se me ko nkran ya ebu 2 weeks 1 week na me ko akra atem didie kro na ne koso atem didie ben ya tutu ni oba me ne woda na me be ma adwodwo wo yo oba Aiti won ma metimi rom ho na gina hwe busa me ho se aitimi yo ba na ana Patrick woni me da ada me sabio me twanya ne da na so se adwodwo no e bia wo ntobo ukiti no dodo e kasa ansam wo de kire me enso sem so ada be kasa asam na kire me sa da no so be ma so le woni me da ade na adwodwo no o se me no woni me da na ne be ma adwodwo enti ma me kwampo no na ya me ya nti satam no so ne me enya me from madam for be friend gift them gift adwa eya me ya say black party kasa asam ne chem na ofa me na me sha me wo mba panyina me nya 18 years na em mo so kasa asam ne che so kire me esei na ansem wo bomdua me akwanto akoda ne dua na sesei one me kasa of frame na me wo report one about no frame no so ne makasa asa e che so frame no ne me kasa so dwene me ho ena be san komo ne die o mi ntwa so ne makasa enye se oflem ya na ho to say oflem na me report one about no na me sapa me wo baabi oflem so wa hya wo bla na aboba akọ wu
na me kate kon no wasa afre bi na me peke tutu ni ba na wona me twaso na me kate kon na me dum fo nti bedru fie na ma me je fo ni ma mba me ma ta ba so no papa so no kasa oni akura na kasa no oni kasa wie na me je fo no bi je fo tamba ni jina so din me ma ta papa de wan ka wi na de chi ye no me ba ne se mama wo tompa ba me ka asem a kire me se me ba ne ka asem to bo no ba ka asem me se asem wo ho na me koton bo ne blem ba no wo se mama me papa ne me ka se papa se me fa wa hya wo bla na me nyina ze me fa usu ba na me nyina sa na me yi na mata open the car asem ne che ma ne ka sa ye me ya pa na me fa fo na me se papa na de ti na me no na anya issue mo ka sa asem wo e kire ma ata asem kura ne nkan kire me wasi wonim nyansa se bia me ka sa so wo ma me no wante ti wiye na msu wo da bia wonum ka sa ye panyini na so wonum ka sa ye fum wo ka fum na de kire me na me ka tin it is still na no of lefle me na me bie me chi bad ne so bie Facebook ma mo for fle na akate na me so o me peke ko no wo se ekue tutu ni be oba ye di obuoso na me so se wo di me buoso ntina hu se me ye tutu ni ba se me ye tutu ni ba kan fa me ni hu mi no hu me ne banka me ho wo se wo mpra kwasi ampanyi no ntimi ma me be sika na so sa kwasi ampanyi ni de wona me yiska ma me bia so ma so me ne kasa na no aflanto abo me dua aflanto abo me dua no na me ono akata efun de aka no se flefle me ti ma mpeke se ofu go me dua aflem na maka ache mu se wa flem so abo me dua nti mu we se nche mewu enam na naso ka je se won dua no bo mo flem no nyina fun no so nane me so flefle me ni sa atam didie 90 ma na me ma mfa ade a chi na me frɛ ni sister na Mr. Akos wo bla bo me dua e ofun so se dua na obo me no eye fani se fun so dua de nya dua na me ka chem na na se hwan fun so dua na nya dua eni e ka anwa asem na me sa de dua ne kwata na kwada sudukuru e we da ni bi wo na o se o ma me nwia bi e wale wantoa ebi obo udua na den o kan ya obo udua ana den na wo ye ya obo udua ana obo udua wo so bo ni bi den na wo so kan mesme ka ja chi ye no ana mesme fa afun na me de ye record man say me de meji mutum sam ye tutu ni ba so me nya sha woni ba kan fa mi ni me enti mesme ma me twen na ho na komo ne me ma kai enti mesme ma me twen so no to think ha woni yem sa komo de no no yiska to adwane de se komo no kan sam ye tutu ni ba de anso ni so nkunu da bi mantin se ma wo kan wo se say me ka che ni say se me tutu ni ba me di mutum se me tutu ni mesme ma me twen na ho na komo ne me ma enti wasa mo obi ani me nya sika ma me ne man to adwane to no so o think ha woni yem se komo de no yiska to adwane di se komo ade me no yiska to adwane di se me tutu ni ba me de je no ti me de je no na me kfra Easter wo abon tem Mr. se wa mabo me kunu dua se dua na obo me mabo ni bi e no se ku adane e wona me se nsu na me dane ne ni Easter se kama ka se mabo ni nwa ni dua ni bi da ka me dua abon eye basa ezo tinga hu se mbo nwa se ni nwa ni yiska to adwa ka me se se ne me kunu nwa no na me se ne se ka unwa ne de wonkume entonkone se ma ammo ni adachi ne me hu nwa se bi so ammo ni bi dia ka me dua ne ye fun so dua anko wontonkume ene ye kwa antoa o ye kwa antoa na ko ekoto no muka kire ye antoa man ne se me se me ma ento mo na ni dua ni mu so pa ne se won tin free man no so te free man no dia ne mo da ni dua na gu me so no mo ka se ntanche na me gbi ni ma me na na ne me so edru antoa ho be ma ne di ka so ne mete na me ne na jai akofa be ma wo furo na ma beti na kuma se na me ye ne ma ehu hia che no apo kasa wie na me ka nse nana sami to opa nyina na meto wo fa me na misha me wo na me nya 18 years na wutimi di mata mama bi kame maame wutimi kan se maame do enipa mu nsam enipa fun na bi kame maame eti bi kame maame do beja wunwa ma be di maame atam dia omusa papa yo te wo se wutimi di mata ngasa me nyo oba sede maame ka se so ne me da na ne be ma adwodwon me ka chapa ne na me sime dwine ho ahu se wontimi mwa me eta me so ma twem ho a me betim baby na pa ne busa ne se asma na yire kan wajitum oba na kan o se wajitum so kan na pa ne se
ena obi anfa ne duabo ena mse nana omusa be ma ne se ni nana so be ma ne krampo no e to da bia won fa nkura ne twop mani ma me na me force me ho na nkura ne bo school fees me makotua wo ye den na otua ma me nya adwuma enti wo ye den na otua sam no na me ne bla bi na ne wo me ni jaye no me ni bla bi na ba duabo ne bae no bla ne sa twene so osuro se be ma wo ka bibi se sabia kosia kuma no uma ne na ho ana koma bedo ma ti akosia kuma na ode hwe oni adwuma ye ti akosia kuma na ode hwe mofra na na ba chan sa oji tum so yotutu ni se na papa ne ka mi ni jaye no mi nya bebe na bla no hwe me no ne ma me iska ni bi ko twia me mani school fees ma me then na Patrick ehu ho a ono te obie na no a ahyewo ni ba wo de wo se won sesa tutu na den no hu nti a oso ye tutu ni ende ma minim de wo so hu bibi e bia na ofun bi da ho na okofai ana wo ni obi edi nkomo bi ana wo hu so ba no di mi ka na kwa se wa chew ene ba ma bi ma mi pa chew Patrick ntimi nka se woni metina wo hu se me ne ba ma bi e twempena eno o ti be fla kra ba na dwobo ko nkrame me da hon ma na obopu 2 o'clock 1 o'clock 12 ne ba bie no ma to se me ne ba bi adade mu da eye na no na eya awo to oba ho na no de ma me tu me ta ka che se bla no wo ipa bia na no wo ya papa so ka bia na ne se wo to oba ho a ma wo ja befo peja mu ma me hade peja mu me wese e bia na se de body risitie na be mani ntu ko wachi kakra me se mo lowa na mo hade e na be mani ntimi nta ke body ya na se ayedi entia body na ya body ya yi e na Patrick ntimi na ya ne se obi twi cargo no obi twi dentia papa no ofie se wo so ya papa ntina chese o chen bam ba so benya be se 53 ana wo ofie se wo 27 ana 27 53 na ko fine Emmanuel 27 that is all quite oba pani wo ofie se oko 8 years 8 years me wo ye no ne timeti 27 clear free 8 years mu a ukọ na ushapa ana 57-year-old man ana okofai ende said osho brochi a wusi hei ana 57 akofai mampa cho mi je school ntempa e da se mi je school no batna solo e to no hu me no nko hu no so pa me na mga se me mpe no e papa panyin no di si sata ma me akuma no di si so maka njem so pa me asa wona na patu ko tom na me ne kot 9 Patrick Otom wona ne ke ka ye se ma na asa e fai e na me ne tena me ne tena che kransa na me banye me ban sa be na oni mama bi esan na me ne be ba ko na esan e na me hu wono Patrick good afternoon hello na ma me say me da sam no to ne bla panyin anim say Patrick ababa esa me ma obo mi dua na chire no ene o flame mi na flame say me mla ehwimase me ko ehwimase no te me ma me be me na me se part enti hello Patrick good afternoon Dabin Kateme me pese me ni udi nkomo Kateme good afternoon me na me ni udi nkomo good afternoon hello Bosa fato so ba me fato so ba bosa fa no to so Patrick good afternoon afternoon unim akuya hana madam me ba me ka semba why dey go achiri akasa se stando sa aguma so nti so be hu bibia ye Patrick hello ayamao hello ayamao ayamame akuya se oya shawo be ba cho en sama mo kan hu nya kwa san ka be san repeat questions so me tie minim se wutie enti se no sai wo se mo you se go video se wan wa de meto so ansa enti you want no say ya tene se me mpo nya no yie ya tene se so me wa de say ya ka chi hello PTO sound really too much mama small
kowanim yete onka ode kowanim Dabi mi okromo me ni dem no woni pam no mo kwala na tade Patrick etie yete say wakane sembebre ba men kasapi because minim ekirasem ne hedan kasapi but so okase o zane nsamo okache mo nyina no point ba ko pele ne woman an kameke but that point na some kind be na won so want man kan no any point ne ho hia me para se o president andi kan frame no o sti mi si me kunu ni some kind be no ho no ne hia me mo pa ntia me so on frame na na it was a frame is so ka je so frame na nti wo frame na na ne exaso into one na ka me peti was is when morning e kasa no tum semina film o man ka tum semina ada mo ka ese Patrick sisi na e won catch on say oso ono na te oso ya shawo ana me buso say waka anya se maka so be wo hu chechi mo anya se maka so be timi titi pe ko pe waka de o pe bia ti ni pa no be timi titi pe ko to na maka jo say o ya shawo party so anya sa na se to say yete ne say ihu akra no 9 years mo ni 9 years that time mo 41 years 9 years na abere me no me say na be say le pena alo ne say ma no wa ha usa be no say ma no say ma so fe ma no ti ma me e ba ne sister bi kan ne sister ni ni pa sister ni be hu me no say ai that party na so pena ni really say ke asempa enti no mo twa mo ko jan che no mo hu ya me no ku am yo bi say o me sempa na o mo ko jan che hu ana sister ba ka che o me ya ka na ka se kan dia am su bien ka sana se mi no be che ni ko bi ya so be ni papa dia be ni ko so no akaya no third data and then to busa the question was let's say in the can some for children and I'm going okuya matis say mu group 5 na shawo bra na mo ada so ya mo bo ai ene do mo so mo boy say so mo bo tell go be bia na school the busa na question so that part I said bia ga boss na mpesa me bo na in the age of 12 years if you know what I mean I'm making a say this me o ba no ko pele ma the whole board get the question atonsu the new na mastamina ho ga dinti na ma a chame yes abra na semehwe ne dia eno anya abra bobonye ya say ti emenu kuni aba sa na se come na me just way so say abu bi say enkoso was dead that time when them age I know we are no form or body kaka ba nan ti say what you and tele ko so na me ya di enti abra me ka say ya o kan sim na fe na say ma be ho na le to so be be ho asiga me tuna jiji mo mebo a me hwe no na me na tse ma ne ma mo nyina enti the be 3 weeks masi me free kumasi ba san ba kra e kumasi konase e bia na ne kasa no e bia ni be sendines e bia o demand ni sendino e bia e tie ko be man ta no pre na ka when you say so e chu no say I'm so to ban day to is a mission dia o be wo I'm so a fashion some the fan question na ba die onye ni bia na be man ni obi ono obia ba ni bi o be kan fun ati o se bia ku bia pra ni mo ada ba dia me pese me bi wa asase so no onye ni me na ka che mo kwa dia ba na die e mo wa machine o so be wo enti onye se be asa ko be tools the before the so maku den o dem e wo mo fi na me no ko ni ani and I'm going to show
so anyam dia na me akoda ma be ha da na me ya wa na ya be bi ya ba so ni eti akọ ne be 2 months and Ejo Patrick me brana ya ye be me brana kasama kakra bi enti ye be pia sam na to aso doada de enti a be ma me se oba ne ya sawo ya yemfa no kro se me di wu nkomo kira o masam a atwam me di wu nkomo kira a obra na ye bo no e so wo de na sam a atwam hedidi na tam Teja Patrick ye pia sam na kodwoada ye breninti no sa na engagement me say ye beto nkomo no so se be ya wo so ne ha wo no wo betumi akani nyina ye beto asem no so edwoada me bre na ye be tie me wi answer wa engagement me say enti na me say ye be ma opai biom kan de me engagement wo tie me wi wo ya ka se wi a obani me say me bre na so sa me pon ye pia sam no dia ko edwoada na ya to aso ebusama me sanso ema wo atena se biowe na asembise ya me ba bebise mi se me bise o eye titi e na ya ntiti ebimu je ana se ya titi omu ye na so mu ni ye no e no wo mu omusuba asesa because most of the times no minim se ne ye batete no saa na odi beni na be ma oni oba atena sebe se mpo no se mu wade enya wade kwanso mpo na se mpana twu kwanso akoda bem na wo sori ana wo sister ya tam didie na wo ija no tutu ni ba sha wo ni ba ne ma me bro obo no enu abi na obo na so mpo no so oni oba yi wa asem krampo na ni senti no enu kire se o ma me oti bebi odwen ne ho se o ma me ti ase se wewu awasa wo de ne ba asem ni mu ana eye ebi mu wo ho no ma me ntoma sese o mu ni ebi mu nya na o mu de o ma wo fa ba for the nsem enu na nam so ma ebi mu di ewu no ebe man enam so ma ebi mu akwada prisons ewa boni a like o mu di ye ho we ya obayi santanye sa adwempa woni tim na kai kwaye me a kam tambe nkuta we chi danger we chema me denchi we chema adai we obey everyday body yayi washa BBS so correct body kokko ahofa eto na nto shape ya shape tundra nkasa na when your boss say unhwe ma ne obey so no at least into no say wa body so unye edwuma bi nya at least uni sanu edwuma bi obeye uni sanu edwuma bi amame obeye nam sunte na obi didi watemi oba kama broni hwese ni wo di watem na se wo yo oba fu da bi minya na mabushem krampa nka me mejo koso no ho fe girl no wa ho fe beauty ankasa na wonye adwuma bia na utumi bi wa no kase se bi wakohwe koma ebeda ho na akomede wo ma de na nka wo de be ma obi edi na wa ma oskasho wo ma ni nyina se bibi ankwaka papa enje twere do ebusuya bibi ankwaka papa enje twere de sanka be men eni da ho na nka ohuru nyansa ehuru se oba wo ko yentete no ni senti no se oba no o mpe na no waka untumi manage oba mi ntumi manage u intinu fa kwan no hu se wa pese o mfa ne kwan akona no so ahun hwe no na so abomode akwanya be obi na so ohwe no na ebi so oni ne maso a wo ya asasa ba be kaso ye tutu ni eba na da bi so ye tutu ni ba ebusuya abrabo ni no so oni obi sai na se eba ne se oka ne suma sem bi ede kire wo na sa asamo ba enye no ne de ya asem di tie nipa efa nya asem ntia nipa ne de bia da so de ya de be ka asem bia o eno ano no
na so na wasaso abro ni nua okobo nua aduane bi na se o sister ofre o sister grab the chest grab koto de no bodwa enya sa unua be ma onko bru obi de hye enua na chese ono de okobru ni bidia aha ondane no unpese onua be ma bewu saa ne ekono it's an eye for an eye, tooth for a tooth. So I brew me near them, she may brew in any be. I'm a girl yard than me a piano. Now, bam, my shall be ye. So be a kind of smart some bidia chanas as a bar, and Jana so fine nanny panel, and fem bunny panable, fia, obusia. When you have to say, ma'am, per se, and net ye, me de amount. So be a case to master my dear children. Manisha utrima kwapimu wudem fakwa daka munem eba ne sawa wa buani pani ye pa baby obi obehira wadaka munem ko obehira abusia man fasa asem ni afutu se asem de mba na wiye mba na wiye enya de ye besan so atena so biom ne atena so biom a me sha obose me sanso e de ababa sumo bia obi a mede ani obi kechu abnate we okwaja me pese me hu adwentwe efa video ya o share no eho na like share na subscribe fa mama na bibia ntumi enya kama mama efa hu ensia no sei na senesensu antan be share o pipe no me da wase a edu